سلام روز باش ایوار باش هوانو هیوی دارم herkes باشه ایرو برنامه آمد تایبتی درباره روش داوی حلب ده حوالی من رونی روحانه ها اون سر اکرانی دبین آمده حوالی که من دنته جیهان ölmez اوجی روزنامه وانه که من خودی تجربه اگر کار به مسئله خواهی تکنیکی حل بکه نرابه امید قاسی 45 دقیقه 5 دقیقه امید بحث روش حلب بکن هم روش داوی کارجما سوریه نهات کیجان هودان دایه چتین کنها هاتنه کتنه حلب بربک کدری بتشن گلو احتمال هی دنا بروانو کردان در شهر دست بکه و نه همی مسئله پر مهمن چل بنده کردانه هری مهم رونی چت بیجی تو دست بس از کا جهان بگرم جور ام خیراتنه کلی بکر مسئله خواهد تکنیکی حال کر حال نکرد جهان ölmez مرحبا بخیراتی مرحبا سرچاوا چانم باشن süper باشه تشتی مهم لبندامه ام پرسکریکا تکنیکی تنه جیهان یا پرسکریکا تکنیکی تنه روجلاتا ناوین پرسکریک ناقدن پرسکریک تبله هبیه روجلاتا ناوین دکله جیهان ölmez بله چه بردسته هی کار روشا داویج مرا بیجه اگر تنه به ام بیشی رولی دست بکن اگر که ام خلی کن یعنی نه وقت گوتر روجلاتا ناوین برید گوتن یعنی هنه بروجانه روشته گوهرتن نها باور که به ساعتان به خلقان روشته گوهرتن یعنی بیان ها ساعته که تشتام آخفتی نهام نکارم باخبن مثلا روشا بیان نها ساعته که روشا نها وکه هف بردوام ناکه طایبت لسر ابنگاریا سوریه مرود کاری وی پیوی بکار بینه نها تگوخ چل بردست تهه یعنی یا راستی اجی وکه همون کسی ماتمای و روشید شوپینم نها گلک داهنه نها ایداه داویه وکو لسوریه روشا که کو لشکرین سوریه دناوا خوب خوده ین گریدای حکومتی گریدای زبیجم شامه دناوا خوب خوده دناوا ناکوکی دانه و حودانه که و ایدای که خورد هیا از بیجم ده هند آژانس نزدیکی سوریه بخوا دبیجن هودانه هند لشکره هیا کو دستلاتاریا بشارست بخن دست خوده جبر کو دبیجن بشارست نزدیک هفتیه که ل روسیه هیا هم ل حلب ده همبری وان چتان هتش برخوادان که لشکر شامی چینه بو همجی گریدای ویروشه نهاروشا حمایجی حموسیجی حمایجی و رشا شامی بخوشی کتیه خطری یعنی دناوا لشکرین رژیم شامی دا به باوری خورد پیش کتیه و پشتی وی ساعت زبارم کس هدی هیویا خو ناده کو لشکرین سوریه لشکرین رژیم شامی خو بدن هف لهمبری هتشیان لهمبری هن ایریشن چتین جدا برخوادانه که پیک بینم بگو من طبی مرود کاره و بگلک روشن جدا و گری بده جبر کو روشا روسیه طایبت سر ابنگاریا سوریه دیارده بو یعنی بی روسیه چه پیفچون آنجی چه پیشوچون چه نابن لنها روشا نها روسیا سه چار روزه پشتی ایریشن هتش لسر حلب چی بوی سست نزدیک دبی نه که بری خورده یعنی روشا بری دما مرود درینری دما رژیم شامی دکت خطره دا روسیا گلک زو به هواره وید چو لنها نزی 27 مجدار حتی و ساعتی و دم ایریشن هوایی چه دبن لی پشتگیری یک وسا خورد که هم بیجن رژیم سوریه بکار سرلنگ خود بسکنه مندید لملی دیجی تشتا کو وکت زانین رژیم سوریه سر ملا دگره سه چار خلقان یک مگو روسیا بو یک جی پشتگیری ایرانی بو ایران خو دناوا خوب خدا نوا ناکوفتی داره یعنی ایران نها نکا خوب پارزه لهم بری ایریشن اسرائیلی هر وها روشا حزب الله بو حزب الله خورد پشتگیری خورد
yani ji bo Sûriye rewşa Sûriye ne bin ji bo Sûriye bin nekeve karê heremên dest xwe de biparêze ew gelek girîn bû sekna Hizbullahê ew jî niha bi meşqala xwe ve mijûle yani niha tiştên ev bingehên ku me Kurd migotî ku rejima Sûriye ser destan da digirt ne têla hilweşê ev yek têk çûn niha herkes bi pirsgirêka xwe re mijûle لو ما کس به هوار سوریه نای جروج اولی و 2011 دما سرهلدان اولیین دناف خدا دست بکرینا کوکین اولی وره یا راستی هزا رژیم سوریه نبکو خوب پاریزی و اردنگاری به پاریزی گریدای پشتگیری دولت جدر و سوریه سرلنگات ما نها افجیزر کو هندبینن هوانو افجیزر د دستی YPG دایه کنترل د دستی وان دایه چوا که هند بینن نیوی حلبه جالی چته شوه هیئت تحریر شام و نیوی دنجی د دستی YPG دایه اف حتی جورجی دچه نها تشتا رونی تو وان داره باش ناسکی تو الهرم اجماعی تو سپور شری ماشاءالله لی داخویانیا ریوبریا خسر هید خوازم پارو بکن به حوالاره بردف که دایره تکیلین در و یا ریوبریا خسر در حقی حالا بیده که ام بنیرن چد بیجه ده بیجه چه هلوستا ما هر تم بر به مکانیزمای پیکانینا استقراری رویه ام نخوازم به تو آلیان را بکوین نوا شر و پفچونان عکیف هوالی کو داخویانی داده کمال عکیف اوجی بردف که دایره در و یا رویبریا خسر یا دموکراتیک هرما باکو روجنات سوریه ده بیجه تشتیم پر عاجل تشتیم پر بلس چیدبن ام دبی تنه دشوپینن آنها لی دبی بلا کس نکه و نواتر سو فکران کنترل قسمه کی دبن کنترل آمده یا روش اما ام هول ددن ریا سیمین بپاریز رونی تو چد بیجی چه آگاهی هی لبرده سیته گلک روش عاجله هر دقیقه دگوهره هر دقیقه اجی نها او نخشه کو از نشانه وددم او نخشه جی زر چه و هنده بینن حمید آلی راسته آلی ویالی فراته دبن کنترولا قصدی دایه او جی کو از نشانه وددم اما لحلبه او جی جور هنده بینن او تل رفاق و شحبایه او پرانی کردیمه عفرینه ویدری هاتن الویدری بجیبونه ایجا پروبلم چیه؟ پروبلم اف جی زر اگر دور ور لی وره گرتن زحمته کو مروف جوی دری ج کوبانی جمم بچه تخفیه بکه و جرا کوریدور لازمه اما جبو کو اف کوریدور چینه به بالا ولی اف جی کسک هند بینن اف چتین دولت ترکیه نوا دو روزا da evde disa davir kirne ev cî keskuan hawin dibînin vana marifetê wan du rojên dawiye ye ne hiştin koridor çêbibe cî sor jî dibin kontrola rejimê de ye ama çawa ku em pê hesin rejim tamamen teslim biya reviya ye ronî ka hinek behs bike rewşê çi agahî berdestê te heye ama vê derê acîl di navbera wan aliyê her du zer da koridorekî acîl ya mirovî lazim e çünkü milletê me eger asê bimîne li Helebê û li Til Rifatê rewş gelekî zor e. Mamoste destpêkê spasiya te dikim û xêratina hevalê cîhan dikim yanî rast e em her tiştî nizanin lêberiyata mesele tên kî pirsgirêka Kurd û rojata navîn derheqê pirsgirêka Kurd da weke rojnamevan em jî destpêkê de dişopînin û em hindikî nêza dişopînin lêberî dîsa agahiyê em digirin jî em ji hevalê xwe rojnamevan û ji dibe çavkaniyên herêmê digirin yani li wê derê hevalê me na weke Doğan Cîhan e Beritan Sarya ye Mervan Özdemîr e gelek heval agahiya dibe çe yani parve dikin li ser çapameniya ava em dibêjin sosyal medya an jî dibêjin tora civakî li wê derê parve dikin em hema her saet em wana di nava tekiliyê de ne belê em hinekî wan dişopînin û heman demîrî çavkaniyê me jî tabî ki li herêmê henin lê belê di weke cîhan jî destpêkê yanî ziman
yani idi ne bi haftan an bi rojan dibê çitên guhertin yani deqet herî nake lê belê ez vê dixwazim bînim ziman ji boî Sûriyê qedereke nû hat difisandin di van rojên dawiyê da yani NATO hat Tirkiye û heman demê dibê çe yani civîn bi Tirkiye ra çêbûn ev tiştê niha li holê heye ev Tirkiye pêk tîne vê programê lê ev program dan ber Tirkiye çergî ev Hamasê êriş bir ser İsraîlê ji wê rojê û şîn da qedereke nû kerasekî nû li bedena rojhilata navîn dibe ev jî îro encama wê ye mesele di vê derê da yani deqê dawî henin xwazim vana jî bibêjim lê belê em nikanin teyîd bibêje em nikanin askerî ya YPG çû Helebê em ya dizanin gelê me wê derê gelek tiştene em nikanin teyîd bikin weke cîhan janî ziman niha bangewaziya keke dibê çe fermandarê rejîmê heye wer tê gotin dibê bangewaziya wî heye yani em şer nakin Tümera çaremîn ya girêdayê rejîma Sûriyê li Şamê di navbera wa û rejîma em bêjin komarê de pêvçûn derketiye niha gelek hevalê me û çegihaniyên herêmê parvekirin abitin va deqê dawiyê henin gelek deqê dawiyê henin adî jî Esad ne yani Esad dibê ki dema ki ev şerdestpêkiriye evêrî şahat ser Helebê wî çaxî gelo Esad li Moskova bû an wan kêlyana da çûye Moskova wer tê gotin hîn Esad ji Moskova nehatiye û Esad dikane were yanî weke nîvderbakê li hemberî wî çêbûye ama çi çêbûbe çi çê nebûbe ev çêbûye yani ev fermandarên rejîma Sûriyê ya ki dibê çe li ser çepera bûn çeper yani nîzam dikirin wer xuyaye wana gelekê wan bi Tirkiye ra bi İsraîl ra bi Amerîka ra bi hinek hêzê din ra têkiliyê wan hebûnin û yani şer nekirinin an bi hawakî dema çawa tedî Amerîka hat ket Iraqê cara yekemîn gelek fermandarên artêşa Iraqê şer nekirin çünkü bi Amerîka ra têkiliyê zaten hebûn derbas dibe ama rast dibêjî çiqas derbas dibe nizanim çiqas rast nizanim yani artêşa Sûriyê bi temamî dev ji erka xwe berdaye dev çeperê xweberdanê erka xweberdanin vana hemî tê gotin ama a tiştê zveqê niha em ser bipeyvînçiye girîng ev hêz qederek wisa yani hatiye nifsandin ji bo Sûriyê va hêzal wê derê wê xwedî hêz be Sûriya bi resmî dibê çe bi fermî êdî bû sê perçe hêlek destê Kurda da maye hêlekê wê yani Laskiye û ev dera din jêra dibêjî çi Tartus ew ê destê Şiya da bimîne an nav Sûriya da bimîne û hêlê din yani tu ji Kudrê bigire tu ji ev ji İdlibê û Heleb û hetanî heman demê jî ev hêzên Heteşê û Simo an va çetayanan haberê xwe danin Hemayê bi hawakî lez û bez diçin Hemayê û pêş wan valanin û li hêla din jî ji Humusê ji Hemayê artêşa rejimê berê xwe daye Humusê û niha tê gotin dibê ji Humusê jî berê xwe dane Şamê hetanî sibê êvarî wê Şamê jî ji berê xwe bidin Laskî wana hemî ew tiştê ew ciyê tu bastikî ez nîşanê hevala bidim li ser kartê ew xarîte nîşan yani ji Helebê rê diçe dibê çe mirov dihere Hemayê ji Hemayê tu dihere Humusê ji Humusê tu dihere Şamê ronî bastikî ev e dibêjin riya M4 ev xeta sor ku hûn dibînin ciyê kesk çetên Heteşî hatine heta wê derê em bêje en Nusra yani hemî jî nebe qismekî di navada em hemî wenda bûnin navpirin ev Hemaye Hema niha ew hatine heta Hemaye Hema belkî ew ê îşev bi dest bixin paş wer xuya dibe wisa xuya dibe ama tiştekî nîştara bêjim bajarê din ê mezin Şamê paytexta Lübnanê ye niha ê vana ronî navbera wan û Hizbullahê jî xirabe ne ev çetên Heteşê va çetana zaten li hemberî İranê şer dike li hemberî Hizbullah şer dike zaten ev proje ev e vana Selefî ne Selefî
کسین رادیکال شریعت دخوازن دور حضرت محمد بدن جین یعنی یا 1500 سال بره و دنیا بدن جین ناکوکی وان 1500 سالان اندنا برا وان و شیعیان ده قسمه کی وان شیعیان علوینه نوانسه کی زراو هیدنا برا وان ده اف هیزین سلفی القاعده داعش اف هتشه تحرير الشام هيئة تحرير الشام وهنا لديجي حزب الله نجي حزب الله الشيعي حمو لديجي حمو هيزن غريداي إيرانينه إجا حزب الله لبناني دبن باندورا إيراني دا البت إجا دبكو ونا جور ولا لبناني جي خنوسا وقت يكون تمامي أو حتى شامي دشن أو قسمه كي لبناني جي بخن بن تأثير أخوة نابه جلو zaten Naval Bedram pardon Avaroni zaten ما وقتی اف نقاشن حزب الله ما قلت يعني بشاره سچما قدرن کت یا دفقا خوسر لنگاگرد هزن حزب الله گریدای حزب الله گل جاره هاجبو پشتگیریه چوا وکن هزن ایرانی هاتن پشتگیری دا شامه وستا وانجی پشتگیری دا ایرو جبر کجبر روشا لبناني خو باش وکیشان چون حرمین لبناني همبری اسرائیل شر بکن وقت گوتی دما روزه که هاتم پیشبری هفدو شام کد دست وان چتان یعنی هت شد طیبت او ریسک محقق نافبینا وان جدا پیوچونک چه بی یعنی جبر کو دخوا بکو بازم طولا خواهد ما مستنا آنکه هم گرک از بقی وانا دبی چه detayı cuşkenen ev hez lemberi ki çiye والحاصل ev bermayin daşi ev hezana nal vedri buna nqadi devlet u serkeşiya wan Türkiye'deki lebeli ev proje İsrail u Amerika var xuyaya wan daya peş u destur dana NATO dana peş qaderek nuh jiboy Suriye hat nefsandın lebeli de derida tabii ki bawarnakim bu Şam'ı vedaner çünkü vedri druzi hanen druzici piştgiri İsrail piştgiri zaman yani İsrailci pozisyonu xwaz bawardikim ve de beçe golani berbi Şam'ı biner vedri çünkü druzi hanen druzici bahawaki zaten de beçe serok veziri kari der ve İsrail'i zaten dakenya falan gotu bu ya müttefiki min havalben demin qazayı ve nape ve gali druzi u kurdan ya لوی دریج بوی درزی به پاراستن باور ناکم ev çetana yani Şam'ı derbas kın و zaten tiştekidin nişane kedine diyar heye va çetana لگوری پاترون خو تک بلون چما از وی دبیجم ایریشی کردان نکرن ایریشی همان دمین دیمن دا هوی وک جارا بری وک داعش تف نگریان دیمن خوش نشاندان هر کس براس کاری خوبه برادبی چه پرگال بدومه فلان فلان zaten evvana hem yani لگوری داخوازیا پاترون خو تف بلون ama امر واناجی 10 ساله 15 ساله هری زیده هدي باتروني تكفن دوري والدبيتشا ليستوكا سيناريو باترونا نفسانية سيناريو بجواره اما تشتكي دن باور دكم لفي دري دا تشتكي هري كريتيك بتاعنا تشيا هناك هيل دخوازن هواكي كرد وواد شيطانا ورن همبري اف بر خطريه جبرجا نهال لهولي واد شيطانا يرو هنن وان باتروني وان اف سيناريو دانبر حوجه کرد بوات شتاناران بوات شتان وی زینیتی را بهواکی جیرانتیا کی بکه جبرگ وانا دما ببن خودی هز وانا سبیل ترکیه جخن ایرو ناب گوری گوتنا ترکیه دمشن اما دما دبچه حمیه هز اخو بگرن دست خو وانا الهمبری ترکیه جی سری راکن ایرو هر چی سری سد بهوی ترکیه پکتینن لی بلی سبی وانا هر چی بهوی ترکیه پکنینه حوجه کرد لویدری گلک بالدار به او وات شتانا من همبری هف لحلبي باورناكم حلب دستي كردلا روني تشتا تدبيجي هاد جرباندن لحلبي دو تاخين كردان هنا الشيخ الشيخ محسود واشرفيه اري اف چته هولدان بكevin her du taxan çen çete jwan hatın kuştun çen çete jî hatın girtin ama hatta vegave şaraki germ çene biyedina beravande hezin devlet Türkiye evji hevldedin ji bakur ve hezaxwe binin berbejêr evjî ku anha ser xeritê nişandim vegave qasî xuyat ke tenê ji elbabê hinek herem bi dest xistine ama li til rifatê ez jî dibêjim ev e yani li bakurê Helebê
بله ورخویایی او چتانا از باور نکم میری شیخ مخصوص و اشرفیه کربون از باور کم بشاشی يعني هناك میشه چاقانی جدی هناك آگاهی خواست بگیرم من نشانه لیبلی وبدم tam kudre binirin hevanlı. Ev Halebe ne? Ev cihun dibinin. Ev taxin Halebe eviye binirin. Ev cizer hun dibinin ev Şeyh Mahsude. Ev Şeyh Mahsud eve eşrefiye jî ev jî lvederiye. Yani du taxin kireke hevin. کرد نکان حلبی بپاریزنز ببیجم ورخویایی Ama weke grav li holê dimîne heta ku korîdor çê nebe pir xeter e Ronî. Niha mesela ترکیه جی ev لما cî hûn dibînin جهلا آفرینی دا جهلا الویدی لما نها ترکیه بچتین ترکیه ایریشین کردا دکن لشهر وای نها شهر هیا د نالبرا هیزین پاراستنا روزگاریا آفرینی و دبی چدوان چتان دا لشهراوا نها شرک ser هیا avê nexşeyê binêre ev cî ku ez ana nîşan didim Elbabê ev çetên artêşa Tirkiye ji jor ve lê xistin hatin ev xeta sor ku hûn dibînin navî M4 e balafirgeh tam vê derê îja xwestin vê derê korîdorê bibirin. Wextê korîdor were birîn ev hêza YPG li vê derê asê dimîne. Yani wê demê anha hêzên rejîmê jî tune ne em jî nikarin bikevin hundir ev xeteriyekê pir mezin e. Dibe wekî Afrîn îjar eger ev korîdora hêyî berfireh bibe û merûv bikaribe diyalogê çêbike diyalog şert e. Ji xwe rêveberiya Xweser dibêje niyeta me ku em bikevin nava şer tune ama em sedî sed em ê miletê xwe biparêzin çi dibe bila bibe evê derê korîdor wê vebe. Ev korîdora ku ez bas dikim ev cîha wisa dirêj biye a wisa divê ev were girêdan. Ez bawer dikim ev ciyê sor di destê rejîmê de ye ama korîdor wê çêbe. Korîdor belkî jî çêbiye yani divan deqeya da çêbiye. Her deqe diguhere. Ama ev cî keskê jor vana xeterin. Vana çeteyên dewleta Tirkiye ne ew divê bi şiklekî werin paxişkirin ji vê derê. Ama Sûriye ji ber ku niha ji hev belav dibe êdî kîç qas ax bi dest xist destî wî de dimîne. Anha yani em deqeyên dîrokî ne di nava deqeyên dîrokî da ne hevando deqeyên dîrokî. Yani anha şiklê pêşarojê ê Sûriyê anha li ber çavê me çê dibe. Em di nav da ne. İjar kîjan herem bi dest xist di destî wî de dimîne êdî maye ser qudreta wan û hêza wan. Ronî از دخوازم دو گوتنا ببیجم و دوری حواله جهان کم از بخواه مگوت یا باور نکم کرد کانه به حلبه دا تشتکی دبی چه بپاریزز وی ببیجم الایت دی از بخواه نه بسپورم نه هر بقلوغم از اما ورخو یاد کروش ورخو یا اینا اف خالیتا تو بیجه خالیتا هاتی Ronî wisa nebêje ez acizim tu wisa dibêjî çünkü tu sporî nere mesela Ronî emrê te we dikêje pêncî til rojava demên dirêj li rojava mayî rojnamevanî kiriye ya ew Tirkiyên ku ji xwe re dibêjin spor derdikevin televizyona ew darekê destê wan a diçin ser nexşê herkes henekê wan bixwe dike henekê xwe bi wan dike tiştekî fehm nakin ji herêmê fehm nakin rêxistina nas nakin kîjan rêxistin çawa ava biye nizanin velhasil mamoste îme Ronî ême rojnamegerên me heqeten zanan e li herêmê mane cî bi cî taq bi taq kolan bi kolan zanin ev rêxistina El Nusra çawa şekil girt çawa bû heyet Tehrîr em vana hemî me teqîb kiriye em zanin baş e kerem ke Ronî yani ez te spor dibînim cihan ölmez spor em yani Sûdane di nava meselê dane د پرسکریکا کرد ام روزنامه‌وان کردن ویداوی ام شوپینن از جهان حوالی ما حمی و حوالی الهرمی ذاتن دبیچه او لحر دتایا دبیچه حاکمین والحاصل از دبیجم قید حلبه دا کرد چقاس نها جی دست خو خب بشر بهواکی بپاریزن او سبی لسر ماسه بوات چتانا را سبی لسر ماسه جبوی افرینی سیغورتا تیه yani از دبیم قی ور یعنی تشتی یا هری گرینگ از باور دکم
تدي بالجها نافنتوية آل دبيتش آل الحلبي أوجه نقاشة احتمالا يعني بديالوغي كردان يبقي ضابن وان حتى شيء الفيدري ديالوغ مازن بيفيستاس مسألة هنا كي هم أفرينيجي يعني وقت از أفريني بقرم حلب برشة طراب تمام پر زیاده شروع هنه حوال رونی حوال جیهان نها حالا حاضر 1700 انسان باوی زندی لما تماشات کن علاقه کی پر زیاده هيا شبو في مجاري ام درك ديروكي دانن قال كرد روجلات نافين اخا سوري يا بجا درك ديروكي دام دجين دقه تشتي غراندن خازمن كل جهان قداريكم شاغاي دستي دهن چونكه هله كده شوبين جي اري وقت جهان داخل تجي نوچه بشوبينه اجانسان بشوبينه اجينها اجانسان بشوبينه كرم که جهان يعني يا وكروني قلتين هذا شوبين بيغومان وكما قلت خلق تين جوهرتن اول اف ایداین کو دناوا لشکرین شامه دن کو کی درکتی الهف کتنه بردوام دکن و هر وها هند کس جید بیجن احتمال های کو بشار است وگری اما طبی یا گرین که کو سبانا دوسبا سروک وزیر در و کار ایرانی برنامه‌وی های ور شامه گر کو شام خود دناوا پیفچونه که دبی و سروک ایرانی سروک در و امبجنی وزیر کار در و ایرانی چا ور شامه پشتی برنامه خواه شامی جی و سرلیدان که انقره بکی گریدای وی مجاره ایران دناف هولدانا ده دخوازه که ترکیه وان چتین ها بده راوستن جخواه وقتی زانیم که ایران روسیا و سوریه یعنی بچه سوریه و ترکیه ده مثلا سوریه ده افدمه که دریج بود 2019 حتی ورفه هف پیوانیک دنابینا واندا هبو هف بیشیک ده هبو بگو من ترکیه لإدلب خو بجه کرن نزی صد جهادا جبو خو کارگه وارگه چی کرن اسکر خو بوجه کرن قاشو وور بکنا جه پیفچون کل ور پیفچون چه نبی نهاف ایریشن ها یان دجی حلبی چا دست فکر دم مرول بنیره بهنجتا چه هتش دگوت کی رژیم سوریه و روسیا به بالافرا ایریشیمت کن گل سیویل جیانا خوش دزدن لگریدای و تنه امه سینور خواب پچه که پیش و ببین جبو که اف ایریش سر گلی مدان نویدی به هجتی ریکتن داخویانی خود سر اساسی اول وسادان لی چاوا لی نیری شام دروه شام خوانا پارزی بر به حلب و هاتن نتنه جبو مجبو وانجی جبو جیهانی جی اف روش پچه که وکه باندورا شوقی چیکر چون که همه کسی دگو دما حتی شگلک پیش و بچه روسیا و مداخله بکی یا انجی و دیپلماسیا ایرانی و ترکیه که به دوره ده یه بجه حتی شه بسکنه بس حتی شه نسکنی نها حتی گلک باجارین دی گندین دین سر ریا امچاره گرنه دسته خود او یعنی گلک زو یعنی گلک زو دمشن جبرکو گوتنه که کردن میم باشوری ها دبیجه لشکرین شامی فاشل دبن یعنی فاشل دبن هیدی اویدیا و نمایه باندورا و نمایه بگو من رونی آختنا خواهد گو و سوریه ببه 3 پارچه باز نها روشا و خلکه ده خویاد که گر کو شام سر لنگانه سکنه و شام بکه به دسته کیجان هیزه ده و که رونی گوتی حرمان دورزیه حرمان سر سینور اسرائیل و کیوان بپارزه گلو اسرائیل گاوه که دشون داوره یه بجه اف در گریدای مبوزاتن از ویدری بپاریزن یه گاوه گوستا وره آنجی مگو سوریه ببه 3 پارچه ایرو حتیش اون از بجم چکتارین گریدای دولتا ترکیه ین که دولتا ترکیه وان طایبت برخستن دکه دنابیران وان خوشی دا گلک جاران ناکوکی و پیفچون درکتنه ایرو جی لیتنی لهمبری اساد هف پیوانان که هیا خود دنیا جبو که ام بجن حلب او دستلاتاریا اساد تیک ببن بس دما کو که جهان آنها وکه نوچین دقیقه داوی 10 دقیقه افتی وشاندن هزین هتشه کتن باجر حمای بدست خستن آنها اف دیمن که هند بینن ویدری اف دیمن جحمایه 3 دقیقه بری حتی بکرین اف دیمن مروچه و نشانده اوه اف جحمایه
yani bajar hatta Humuseji aynı raş xuyad ki. yani ve gavi az çavkaniya min ev dere ev çünkü ev deka bide. Ev hamaya. Hamacı çavak hundi binin ser ekranı hama ev dere ama humus ev tecmani tek mana ki yani be vesayeti xwe be sayre xwe çune û şer nekene xwe yani wê derê. Yani belki dema şer nehati kirin. Şer nakin. Yani gelek iddia hene tu zani tabi heval bedran murun nikare hemu iddia jî bêje gelek iddiayên cuda hene ama rewşa rêveberiya xweser ger ku mirov binirxîne rêveberiya xweser roja ku hatî sazkirin avakirin heta nihî ve îro ve polîtika wê ya esasî ve ku rewşa Kurdan rewşa gel û baweriyên cudayên wir biparêze. Li ser vê esasî jî nêzîkbûna wê ya Helepê jî ez bawerim ser vê esasî de nêzik dibe. Ji bo Kurd di nava pêvçûnekê nû de pêvçûnek nû neqewmin. Ji bo ku cepheyeka nû ji bo Kurdan newê vekirin qesede wisa tev digere. Li Helepê jî mesela balafirgehê de ez bawerim ser vê esasî tev geriyane û bi hevpeyvîn bi bê şer bê ez bêjim şerekî mezin an jî yani lehev cana merov lehev dike yani pêdiviya me pêdiviya Kurdan bi balafirgehê tune elbet wê derê. Niha rewş ne diyare heval bedran. Niha kî de bistîne weke te gotî ne diyare yani îro ev çeteyên heteşe kayê heta kî de herin heta weke heval ronî jî gotî rewşa navnetewî çi qas destûr da ye. Heta kî jan bajarê heta kî jan sînorê evê herin wê bisekinin gelo. Anha gotina Sivê dusve Cihan sivê dusve eger ev çete êrişên wan her du taxên Kurdan bikin li Helebê êrişên Şahbayê bikin ew cî ku koçberên Afrînî lê bicîbûne wê demê YPJ mecbûr e zêdetir bike ve nava hereketê heremên ku wan bi destxistiye heremên ku ev çete bi destxistine mecbûr e ji wan şûn ve bigire tabii biqasî hêz û quweta xwe. Ji qada navnetewî çi qas piştgirî dibîne, ji Amerîka çi qas piştgirî dibîne, hêzên hevpeymanî ên tekoşîna li dijî Daişê hene qaşo. Em dibînin ev çete bi kincên Daişê tên, bi ablemên Daişê tên êrişê însana dikin, goyê însana jê dikin, serê însana jê dikin. Dîmenê wisa jî tên belav kirin. Tabii em naxwazin van dîmenan nîşanê dunya alemê bidin, em naxwazin tirsê bixin nava însana. Herkes divê li malê xwe be, kes nereve, kes koçber nebe, bawerî bi hêza xwe bînin, anha her du taxên Helebê dibin kontrolê dane. Vê gavê danûstandin heye, diyalog heye. Diyalog heye bes qesedê rewşa kusa jî heye Helebê dema minêz ve şopand yani nûçegihanên me hevalên me yê ku ez pê re axiftim qesedê xeta parastinê ne li taxa Şêx Mesûd û Eşrefiyê tenê daniye. Du sê taxan pêş ve birine ji bo ku dema pêvçîn û êriş çêbû li wir müdahale bike. Ne şerî di mala xwe de dema dijminê te werê berderê mala te tu nûdî xwe biparêzî. Niha rewşa qesedê sê çar taxa pêşdetir çûne û ew tax jî kirine destê xwe û çemberek çê kirine ji bo ku xeta parêstinê. Bes tiştek balkêşe em va çetan baş dinasin ku ev çeteyên her dijminên Kurdayê serekene ku dixwazin desthilatdariya Kurda têk bibin. Bes ev du roje sê roje êriş dikin em hemû wê me guman dibir me dû kayê kengî li kîjan heremê de êrişî Kurda jî bikin. Bes niha ew jî bawerim ew jî tenê fokusa xwe kirine Şam. Niha êrişî Kurda nekirine. Îro navbêra we dan 4 kilometre heye navbêra her du hêzan de. Heta îro li em bêjin balafirgeha Helepê gihana hevdû jî yanî hevdû re ê ku du dîtine jî ama pêvçûn derneketiye. Pêvçûnê ku wisa em bêjin tuş mezin derneketiye. Di navbêrî de ev jî rewşek balkêş e. Heta roja duşembê ev reş wê xwe diyar bike ka ev çete wê êrişî Kurda bikin an êrişî Kurda nakin. Her du ne tenê her du taxa. Ji ber ku ev hindî pêş ve diçin pitirtirê bahra pitir sînorê me û sînorê wan nêzê hevdû dibin. Em gelek deveran yê bibin cîranê hevdû hêdî. Ne tenê Şêx Mesûd û ez bêjim Eşrefiyê. Zelama ew jî heval bedira ew jî li gorî xwe difikirin. Ew dizanin yani îro rêxistina Kurd
هێزا قەسەدێ هێزێک مەزنە لە ڕۆژهڵاتە ناویندا یانی نەتەنێ لە سووریە ناگرن بەرچاو ناگرن بەرچاو ناگرن مثلا بەرچاو یانی کەس ناخوازێ کەس ناخوازێ هێزا خۆ کەس ناخوازێ هێزا خۆ بڤێ ئاستەدا پارڤە بکە ینی جەبهەیەکێ لەڤر vekê جەبهەیەکێ لەڤر کێ ئەم کورد jî niha milê me li milê Tirkiyeyê yani hêzên çeteyên bin desthilatdariya Tirkiyeyê de ji bo me xetera herî mezin niha ew xuya dikin ew wî milî ve êriş dikin ji bo ku em bixwazin mesela milê Tirrifa tê bigihînin ez bêjim min biçê niha ew çete destûr nadin ew çete jî mal ve êrişî milê gundê Esad destê Şamê de dikin ji bo ku ew çember negihê hevdû rast e ya hevanno ez tiştek ji were bêjim niha hinek şîrovê hene hevalê Ronî rexnet dikin te Ronî te besa Helebê kirê tê gotiye Erebane çiye çima qisa şîrovetin Gotiye çiye ya hevanno nizanim dibêjin Ronî besa Helebê kirê gotiye Erebane hinek ji dibêjê Kurdan na hevanno ez tiştek bêjim tiştekî wisa negotiye di fikrê me da ez tiştek bêjim di fikrê me da bajar aydê milletekî tenê ne Kîr wî bajarê bijî êvî ye niha bajar çawa dikare Heleb çawa dikare bê nizanim Ereba ya Heleb bajarekî kevne pir kevne aydê hemî kesan e ku li wê derê dijîn ez vê bêjim heva Ronî wisa got yani heva Ronî got niha ew hêza Qesedê halê hazirda lê taxa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê nîne ku tamamê Helebê bigirê niha heval no Heleb nüfusa wê yani berî ku pêvçûn derkevin 3 milyon insan bû em besa bajarekî gelek mezin dikin yani bajarekî Sûriyeyê herî mezin e di navenda Sûriye hemirê diçin Helebê lama Heleb gelek girîne yani rast e îro ew hêza me em jî dixwazin yani gelê dixwazin îro Heleb bikete destê Qesedê de ama niha rewşên zida hene yani mamoste madekê çikaneka ez xwazin ki bilbînê vîzala bikim ama tiştekî derket Ronî tiştekî derket holê binêrin ez gotina xwe ji bîr neke hêzên rejîmê ku bang li Kurdan dikirin Kurd biçûk didîtin digotin çek û silahê xwe berdin werin tevlî Sûriye bibin bravo ya rejimê şansekî wisa wenda kir ev çend dakike Kurd dibêje heyran were me nas bike em bi hevra rûnin em bu tamamê dünyayê Kurd divan şertan de asla tu ca nikarin çek û silah berdin baweriya me bi tu dewletekî tune ye bi tu hêzekî tune ye herkes me li serpişt devarûl erdê dihêle diçe herkes di reve diçe em dimînin dîsa bixwe hêza cewherî hêza askerî ya milletê Kurd mecbûr e hebe li Tirkiyê jî wisa ye li Îranê jî wisa ye yani ev vidî derket holê ev ez bawer dikim di qada navnetewî de ji bo dîplomasiyê ji bo ku statûya Kurdan were naskirin rewşa îro ya li Helebê carekê di nîşanê me da ku hêzên desthilatar tin direvin kes xwe nake feda ji bo Kurdan Kurd ancak xwe dikin feda ji bo milletê xwe mamoste ez dixwazim berê dikotin yani min negotiye Heleba Kurdayê ana Tirkayê ana Erebeyê min tiştekî wisa date negotî yek a duyemîn ez bi xwe bawer dikim Heleb axa dibê çe horiyaye axa mîtane axa Kurdayê ez bi xwe wê baweriye de min dîroka Helebê dûr dirêj e lê belê min gotiye a divê krîzên niha da bawer nakim yani hêza me YPG divê krîziyê da dibê çe yani têk heve xafikê têk heve dibê çe tuzaqek li hemberî gelê Kurd dibe bêdatîn da ku ev hêza YPG û va çeteyana werin hemberî hev di wê dirê da Kurd Esad rejim li holê nemaye Kurd û jarî ev çete werin hemberî hev min gotiye hêza Kurd naxape xwe naxe vê xafikê vê tuzaqê vê derbeyê min ev gotiye ama min adin çi gotiye wer xuyaye ev lîstikvanên ev proja daye bervan çeteyana yani ji wan re hinek rê dane ber ew jî êrişî Kurdan nakin demam lê binerin nerm tev digerin û zaten diyar bûye ev derwê niha destê wan keve lê emrê vana ne dirêj e emrê vana çi qas hebe 10 sal e ji ber vana ne tu yani hêzê wan dikane bi dewletekê rê ve bibe nîne ama adin Kurd li ku derê gelek di tengê keve li rojhilata navîn gelê Kurd li ku derê pozê nigê wî li kevirek keve me çawa dît
هیزا یه پگی چاواج کوبانی و هر دری کتن ری بری خدان دبی چه شیخ مقصود و بری خدان حلبی والحاصل از به هیزا قال کرد ورسل بلندم و از وک مروه کی کرد ایرو عجاهب واندرو جنداوین از قصر بلند هیز دکم دا قال لکدری ایریشک ور سر کدری قال هیزا کرد یکن هر روجوای کردستان آوا بویه وک لهنگا ددری مرن چی ناسنا که بری خدتی من گوتیه چه حلب دوی شرطی دا از باور دکم هنک هیز دخوازن وی و گلی کرد وی چطانا و گلی کرد بین هنبری هف اجی دی بیجم اف شروان کرد فرماندار کرد روجاوا شر کردن لعفنی الکوبانی خودی ترجمه نکردن قافقه کوسا از وید بیجم اما اجی دی بیم چه بوا چطانا اف چطانا سبیویل هنبری اردوغان جتری راکه ایرو هر چقاسی گورا اردوغان که سبیویل هنبری اردوغان سری راکه و بخیر به هوا کی مروف کانه وک دی بی چه لحلبي بهوا كي تشتكي شيء كدا كتب كان بهنك جي بد جدست خدر خبدوان عفرين بقرا من افغوتيا راسته بله وکی دیجی ماموستا نهاروش گوسا هه دمام رول هزا قصد بنیره یعنی بلکو افنیزی 10 سال 15 سال هم هتش هم هزن گریدای دولت ترکیه ین چتا به هر اوای ایریشی ریبریا خسر دکن لملکه از وجم لدیرا زوره هزن ملیسن گریدای ایرانی لملکه هزن بن کنترولا رژیم سوریه بخوده و له رادجی اف چتین هت به هر اوای ایریشی هزا ریبریا خسر دکن بس ریبریا خسر و ایریشی نه همیش کارن والا در تخینه به سالانه یعنی ایرو مرول هزا شامی دنیره قاشا مثلا دولت بوینی که و بالا فرهنه و هزه چکن از بجم گلک مدرن جید دسته واندانه به هزاران لشکر وانجی هنه اما لهمبری ایریشه که نکارین سه روژه باجاره که مزن یک گرینگ بپاریزن افجی مثلا ایرو دمام رو ایریشه ندیجی کرده دنیره هزا کرده هاتیه کی جاناسته افجی کیف خوشی و سربلندیه کی جبو مهمو کردان جبو همو کردان ایرو ویر خستنه ناوی مکرده د جیهان دا وسا دا ناسیم که ام آخه که ام لسر وی آخه ام پاش و گاف ناویجن تا که حتی داوی ام شار بکن یعنی ایرو شوپیه که چی بیاد ناوا کردان دا بله یعنی روژا اولی وجی شوپاند گل کسان جبو شری پسیکولوژی گوتن اشتا کرده خواجور پاش و کشه کرده وسا کریه حال بکی روشک وسا قط نینه قط چه نگوه یعنی یه چاندا ویری خستن زانی دزانه که او حوالن وان تا خواده کیم جیبن بیچک جیبن هوارونی اف باش و دیتی اف روشاه یعنی وی شهید بکوین بس آخاله تا خاله برنادن یعنی وسا پاش و براون و گلی خو بهیلن ور تشت گوسا چه نابه یعنی ما بستا سرکه پارستنا گله پا پشتی گلی می شیخ مقصد و اشرفی روشا و باش به ایریش لسر وانه بن روشا ریوبریا خسرین ذاتن دیار کرد دنرخینه چاوی ول ویرو شکای چه به قومی چاوی همو کسل ویرو شکای نه افروش بر کیجان آسته و هری دما تشتک ندیاره دما اصلا مداخله چی بو ذاتن ها هز هم تقویه هاتن از بجم شیخ مقصود و اشرفیه هم لملی دیجی آمده کاریه که خورد هیا یعنی دما مرول دیمه را دنیرم روشنامه‌وان ورد پرسه کردا نه وسا رونشتنه یعنی کرد حاضریه که آمده کاریه دیکن بس جبو چیز بو دما مجبور من خوب پاریزن ام هزکن که ام چجا ایریشی کسی که آخه کسی که یاد رخستانه کسی که ناکن حتی که ایک نه خوتکلی کار مالا منکه یعنی ناوی کرن خطا سیمین یعنی کسی ریشه منه کم که ایریشی کسی که ناکن برجواندی گلی کرده خطا سیمین برجواندی گلی کرده نه برجواندی گلی کرده آن کالوی دری و که جهانی زمان اجیبنی که واقعا کدیم تکلیه هم به هوا کی بوا چتانان را به فرمانداری چتارا تکلی هنن و لهله که دیجی جبهه یعنی انیا شر لهلا من بجلوه لانیا شر لحر لوری حاضرن و چتیج بودبین و همان دمی تاقیجو چیه یعنی گلی کرد جهر بیچه جهر سناریو را حاضره دوی دری شروانی ها اتسته گیریش ببیجم از باور دکم یعنی وی برنامه دا هری گرینگ اوه دما کوبانی کت خطریه ریبر اپا بانگوازی لگل کرد سفربری اعلان کرد از باور دکم ای رو جهر
دورین کردستانی حوجه جوان انگلی کرد بری خوب در روجوای کردستانی بروحه کی سفربری لوی دری آماده به سبی چی ببه نبلیو چونکه اف چتا سباوی نبلیو چی ببه لورا از بخواد وی باوری دم حوجه گلی کردی رو چاو تفگره یعنی هر کس بری خوب ده چیزان ایدئولوژی باور دکه نه مسئله بری خوب ده یه پگی دبن آلا یه پگی دا ایرو روجوای کردستانی آماده به داکو گلی خو و گلی هرمی یک به گلی کرد را دمشه به پاریزه از بخواه باورم ایرو روش اف گرینگه آنها خطریه لسر کردان ج دولت ترکیه ته دولت ترکیه رحت ناسکنه اف بواجوه که لترکیه قاشو يعني دست بيذكر اوجي از دبيجم قيب في مسألة وهناك راوسته نزانم يعني علاقة في مسألة بتركيا ببيفاجوية لتركيا هي تونا نزانم جيهان تشد بيجي يعني بيجومان بي تركيا جبر يعني بر قرقول تركيا را اف كساحتنا ايريش حل بيكرنا و ایرو ترکیه بخوازه گر که از بجم روسیا ایران او هزا و بره هبی زان یعنی روسیا هزا روسیا جی روشلاتا ناوین دا چکه سست بوه نوکه بریه نکاوه که بره باندور سر وان هزا بکن یعنی گر که ترکیه ایرو بخوازه ترکیه کاری و ایریشه لدجی حلبه راوستینیشی یعنی بخوازه و بجه بسکنن هر چقاس دنابرا هات شی و ترکیه دا دم پیفچون در کتبن هر چقاس ترکیه هات شی وقت رخصتنا که ترور بناسیجی ایرو هات شی نبتنا سری خو ایوان ایریشاده که ناف هات شی دا گل کوم هنه اف کومن ها جهیلا ترکیه و هاتنه پرورده کرن و اف کومن ها طیبه جبو شری لدیجی کردستان هاتنه آماده کرن بس جبر کونها فرصته که دیکبن حلبه دا ترکیه جی اف چتین خو شاندنه بوان را شاندنه جبو کو دما کو پیویز بو ترکیه لسر حلبه به باندور به آنجی اف باجارین کو نودستین وکه حموسی و حمایه سر وان باجار آنجی ترکیه دخوازه به باندور به وکدی یا راستی یعنی لگوری دما مرو بنرخینه ترکیه وکه رونی دا اول افتنه خدا گوتی یعنی رایدار ناتو از بجم هاتن ترکیه و هر وها دنابرا اسرائیل و لبنان دا آگر بستک چی بو پشتی هنگی دمل دست اف ایریشتاها بردوام کرد گرک شروع وکر دی بجن که مهین هاوین حتی شی آماده کاریک دکر کوان و ایریش بده دست بکرن بس خو آماده ندیدید نها دای دست بکرن بس بگو من حتی هز نافنتوی ویروشه اری نکن کس نکاره ده ارنگاریا سوریه ده بی روسیای بی امریکای تف بگره yani jiber ku dema millet nerin Rusya ve keseri de megoti müdahale hiç müdahale gelek mazın nekir tane îro li nava Helepê de sê êrişên havayî kirin sê taxan û her wiha li babê jî êriş kirin yani babê jî êrişa havayî kirin yên çetên girêdayê dewleta Tirk pêşveçûna wa ji bo ku bibirin yani ev misyona Rusya çi bû mesela em dibînin لهندران از نشانه ببدم لهندران çeteyan dedim ber bombeyan vartıkım evci ku hundi binin lvan deraji çend ve seyareyin çeteyan hatın bombekirin jali balafren Rusya'ya ve ama Rusya pır zede aktif ne çima gelo Roni روسیا بنرن دما تدی بایدن و چند روزی وی نمانن و که 6 روز دو مهی وی نمانن بایدن وی باور دکر آن هزین دموکرات باور دکرن وی دی سوارن سر تخت و 5 سالدن آن 4 سالدن عمل خبری و به لی بلی او درنه که تولی ترامپ هات سار چوا لأوکرانیا دستورا او چکن امریکیین بهز این دان لوی درید بیچه تشتکی نه انیا که کشارکی نه وکر الهمبری روسیا و همان دمی اف به هذا قريدايه دي سال روجاتا نافينجي انياكا كنه الهمبري توج الهمبري روسيا ذكر لفيدري روسيا واندكر روسيا يدي لولي نمايه روسيا نا ايريش دكا ايريشي كدر دكا ايريشي اف بالافركا كا يا عسكري الروجلاتين حلبيه او كتبو دستي تشتا روسيا بالتيم خرط الويدري دا يعني الشتا قد جيب جي لی بلی روسیا ایدیش دستی ویدر کت روسیا وندا کریه ایرانی وندا کریه اف تشت همان دمیل هم بری روسیا ایجی
لێ بەلێ پیلانەکەکە وەکە جیهان ژانی زمان و مژ دەستپێکی گوتبوو ینی چەرگی ئەف حەماسی ئێریش بر سەر ئیسرائیلê li wê derê qedereke nû hat nivîsandin û anha Tirkiye dixwest berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê her roj weke dibe çe ew kûçikê ew seyê mirov dixe zincîrê û têdî de ewdeya digwazî herim Kurda bikujim والحاصل ev hêzê navnetewî ku heyra nawere mêbermadekî pir dixwaze her Sûriye avayî Heleb avayî çetê xwe rakare derek qas Rojava me de ama bi hawakî dijî li vê derê yanî Rojava statiya wê ya dixwest sedî fermî bike bi rejimê ra rejim li ortaya rabû ev statu garantî bû ve hêzana jî werxuya naxwaze ji Kurdara tiştekî bibêje weke min got yanî ev kesên ev lîstik nifisane ev proje dane ber wan Kurd jî wê nexwazin xwetêxen xeteriyakekê li holê rastiyakek çeta îro heye wan bûn xwedî dewlet li holê ev rastî heye wata ev rastiye bi ev rastî bi hawakî gerek bê qebûl kirin lê ev çete emrê wan li aqa Sûriyê nedûre wê dirêj najo ji berge ev niha ji bo dibe çe reklameke navbereke wê li vê derê bin Tirkiye jî xwe bi hawakî xurt dixwest keve wê derê û NATO hat zaten Tirkiye gelek teklîf çêra bû İngiltere hat Tirkiye welhasil ev derfet danenê Tirkiye jî hema li hêlek din Tirkiye jî anha bûye gelek xwedî hêz Tirkiye ji Rûsya ditirse wexta NATO piştgirî neda Tirkiye varîska newîrî bigirte berçavê xwe Erdogan ji Putin dibize lê belê ev li hortê diyar e mesele ji nav pêve Kurdê çi bikin û dîsa dubare yanî hêza YPG taca serê gelê Kurd e hêza YPG erê tu debasa YPG kir niha gelek heval dipirsin hevalno ez jora bêjim di derheqê tevgera yani hereketa YPG de em naxwazin zêde agahiyên aktif bidin yani hereketê wan diçin ku derê ji kîja ji ber meseleyên istixbarî em naxwazin heyeta wan bixin xeteriyê êl me godarî dikin dibe ku ji aliyê din bin hem hevalê me rojnameger li Rojavayê Kurdistanê em naxwazin ew jî tevlî me bibin û wisa mîna ji seha şer di derheqê çûn û hatina YPG de agahiyan bidin em naxwazin serê wan bixin belayê jiyana wan bixin tehlikê em dixwazin tiştekî diyar jî nîne tiştekî diyar jî nîne li holê tiştekî biqewime başê em encamê ragînin ama halê hazir anha hêzên Kurdan neketine nava şerekî germ mesela numune ji were bêjim çetên artêşa Tirk hewldan bikevin gundên Külotê û birç qesê ên girêdayê bajarokê Şêrewa ew jî li Efrînê ye baş e û yê şehba şer diqewme di çarçoveya parastina rewa de mesela ev mühim e tamam yani di çarçoveya parastina meşru da hêzên parastina cewherî bersiva êrişê dane êriş têk birine yani dixwazin werin li gorî agahiyan çeteyekî hatiye kuştin yek jî hatiye dîlgirtin çeteyê ku hatiye girtin jî navî mesela Fehat Mustafa Mihemede girêdayê Firqat el Hemze te nûçeyên wisa hene ama şerekî germ tune ye ama mesela nûçeyekî din jî heye ez ji hevalê xwe re par vekim ew çi ye hêzên parastina cewherî heye hêzên parastina cewherî sê çete girtine ka fotoğrafî nîşane vedim deqekî neçin derekî ez fotoğrafî nîşane vedim mesela nûçeyên wisa hene mirov dikare bide Şeyh Mexsudê sê çete girtine hêzên erê ama ez dixwazim dîmen nîşan bidim yani bi giştî li vê derê ana ê herî dibe çe yani saxlem dimeşe hêza YPG gelê Kurdan çi hemberî gelê Kurd pêk bê hem çetê jî zanin ev hêz serê xwe danîne zanin ama vana çawa sivîlin vana ne vana çima sivîlin gelo wê werin provokasyona çêkin bi dizî werin yanî dibe çe di navven hêzên heteşê da nava hêzên heteşê da weke hêzên Daişê bermayê Daişê pirin yanî yê bixwaze va Kurd û
و چتانا جیلوی داری شرک چی بون هم بری هف جوی در کبالی وکی ترکی آن وکنی هزین داعش ناف دهنن والحاصل بخوز ذاتن دبی چه حتی شی ذاتن ندوستی کرده دجمنی کرده لیبلی yani پر لیستی به لیستن افخیا لیستی پر به لیستن دا کو ها کی گلی کرد تخن خافقه کی یا فقی تخن خافقه کی لیبلی سروان پری ترکاتی دیتنه بلی حمی ذاتن منگاه خوش ترکی دگرن والحاصل يعني هر دقيقة وثانية تشتين بيج وهرتن خويايا حتى شامي جوي هرن لبلي جيري شامي درزي الودري ويجي بن خدي هيز وقالي درزي وبي باستن جهلا إسرائيلي و وهمان دميجي أفهزن حتى شيء ودولة الترك دخوازه ستاتيا كردا جمين فريد درباس نكه أفجي هي يعني بلان سازيا كوان وسج هي يعني جمي فريد درباس نبه هرن هلا جمي فريد دن حتى من بتجي دستي قال لي كرد بيقرتن اف بلان سازيا كمان وسج هي قال لك تشد قومن قال لك تشتي بقومن لي بلي اي خدي هيز قال لي كرد از باوردكم قال لك يكون دابكن قال لي كرد هيزين هيزا كرد ويل ويدري کوزگی خو چپری خو بپارێز gelek baş e ez dibêjim em herkes ji aliyê xwe ve nûçiyan bişopînin ama wekî encam ez ji hevalê xwe re bibêjim şerekî pir germ tune li derdora şehbayê carnan çeteyên dewleta Tirkiye hewl didin bikevin gundan di deqên pêşmê de dibe ku rewş biguhere berova jî bibe guherînekî çî bû wekî deqeya dawî em ê weşanê zindî çê bikin hevalê Ronî hevalê Cîhan Ölmez mala we ava ez dibêjim tu gotinê xwe dawî bibêje em dawî li bernamê bînin nedî yani gerek hemû temaşavanê ve temaşavanên me baş bizanin ku hêza Qesedê hêzek mezin e û dikarê herêmên ku destê wê de baş biparêze û polîtîkaya gelek baş dimeşînê weke me serî de gotî riyasî emîn ne ji vî alî ne ji wî alî tenê berjewendiyên gelê Kurd niha li ser wê erdnîgariyê diparêze û Qesede ne hêzek wisa ez bêjim hêzek taxekê an bajarekê dema ku her pêvçûnê de rabê ser xwe keleşa xwe bêxwe destê xwe de bêje evez li virim ev tişt tiştekê veşartî dîplomasiyek veşartî tên pêkanîn li darxistin hêza Kurd ne mecbûr e ku wênên xwên leşkerên xwe tankên xwe an jî hêza xwe parvekê bêje evez virim zaten ew çi te baş dizanin hêza Kurda dikîjan astê de gerek gelê me jî vê bizane nel wê bendê bê ku em herro rojnamevanên Kurd em hêza Qesedê an jî hêza gelê Kurd parve bikin em bêjin işte ev leşkerê me hene ev tankê me hene ev çek di destê me de ne ev tişt tiştên taybetin yani em bêdengin hevalê Cîhan ez ji hevala re bibêjim anha îro bala gelek hevala li ser me ye ez ji wan rica dikim ji her kesî madem û hatin wel kanala me temaşe kir kanala me hevalê ku carê yekê me li me temaşe dikin ez bînim bîra wan her êvar saet 6 Ewropayê canan heftê Ewropayê navbera 6 û 7 da em bülten pêşkêş dikin bültena nû çi şîrove analîz gelek analîzê me rast derdikevin bawer bikin mîvanekî min beriya sê meha tevlî vê kanalê bû çi got hûn dikarin lê binêrin jî got di demên pêş me de Daeş ji nû ve radibe serpiya Daeş û rêxistinên weke Daişê ew ê berê xwe bidin şîiya ana hedef şîiyê hedef ne Kurdin tiştên wisa gelek mîvanê min tiştî ku gotinê wan tev rast derketine pêvajoya ku li Tirkiye dest pê bû dîsa mîvanê min beriya her kesî beyan kirin ama ez dibêjim qey eger hûn li me bişopînin hem dibe alîkarî ji bo kanala me ji kerema xwe re û her êvar ji bîr nekin tabî hûn bibin abone baştir e baş ez xatir dixwazim ji her kesî hûn jî cümleyê xwe dawî mala we ava Cîhan Ölmez Ronê hewin tiştek dibêjin tamam ne az xwazim hew vê gotinê yani xatir bixwazim va hêzana li Kobanê li Efrînê li Minbicê li Reqayê Kurdan az dikin ew jî Kurdan az dikin şahê wan jî Kurdan az dikin welhasıl kozka wî herî xurt herî xwedî bawer li wê derê Kurdê hem Kurda jî bi parêze ez bawer dikim wê dostê Kurdan jî bi parêze silav res
gelek spas eji duy qanaat edame ku ev çete heyet tahrir Şam yani çeteyn gireydayn devleta Tirkiye bixwe bi serê xwe bin tucar cesaret nakin Kurdan bigirin hemberî xwe beriye niha tecrübaya wan çêbiye hêzê Kurdan rêxistina bavê wan Daeş têk bir îjar niha baweriya xwe bi devleta Tirkiye tînin bidî ketine bin tesîra propagandayê fakat hêza Kurdan tenê ji şer pevçûn ji hêzên eskerî pêk nayê hêza Kurdan ji dîplomasiyê pêk tê ji alîkariya siyasî ya navnetewî pêk tê îro hêzên Kurdan bi dewleta herî mezina cîhanê Amerîkaya re di nava tekilê de ye danûstandinê de ye êdî hevkarî çê dikin bi hev re yani gavên pir hesas in xatirê we bi hêviya rojê xweş azad dem baş